Yes, ayibamba iluma bafowethu as fear face to face. Sila esibukeke bafowethu Pulukong sizobona bani? Sizobona uDimakatso isister yaka Jemina. Ukhathazekile usiphalele athi hayi bafowethu zwakalani nizosiza sibone ukuthi kuphuma kanjani. The story will tell the story itself. All right, follow me. Don't follow the page. Just follow me. Nna ka lebitswe ke Dimakatso Kutwane. Nna ke ngoletse ngwana wa Tshweja ka lebaka la ngwana Hesu. Thatha ba e ba o tshwenya gore ha hlomphe batho ba baholo. And le di family tsa Hesu ha ba e thabele ntwe yo bane kekebe wa bana le mme a dulang le ngwana tellang ka tlung. Dumela ausi. Ae papa. Le kae? Re teng papa. Re tswa Mojalaf. Okay. Channel 157. Okay. Ngwana wa Tshwenya. Okay. Nna ka lebitso ke Israel. Matseke Zulu. Umqondisi. Okay. Yebo ma. Okay. O re ngwaletse re utlwile gore o na le bothata. Papa. Ngwana gao ke Jemina. Ngwana Hesu ke Jemina Kutwane. O ke ngwana geno. Yes papa. Wena o auswa gae. Re ka dula kae mo fatshe o re tlhalosetse gantle gore go etsagalang. Re nka dula ka mo ntlong ka mo. Let's go. Asiye mama. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Yara leboga ka gore accommodate ka gore hoster. Okay? Re sa senya nako re kenye ko tabeng. Straight to the point. So, what's the problem? Nna ke ngoletse ngwana wa Tshwenyama ka mabapi le ngwana Hesu. Okay. Ke Jemina Kutwane. Okay. Jemina Kutwane matitjhere a lla ka yena sekolong. O ya telela ha a take di-class. Jemina ha bua le motho a moholo o mbone certificate ya hae. Okay. Ha tsebe gore motho a moholo ke ntwe jwang. Ana hlompho. So ke yona ntwe ke la ngolla ngwanya wa Tshwenya gore ba tlo kgona ho thusa mabapi le bophelo ba Jemina bo a bophelang. Sekolong o felletse grade 9. O re le teng a felle grade 9 ke ka lebaka la boitshwaro ba hae. Ke tse feng dilo tse ding tse a di etsang ka ntle le go sa kene ditlaseng le go tella batho ba bagolo? Tse ding tse a di etsang ne ke tseba Jemina bane ba re o nwa lini ke utlwela ka batho. Ba nqoqela ba re ngwana heno mo a leng o nwa lini wena wa itseba na taba eo. So nna ne ke sa tsebe ke ra ha ke tsebe bane mo a tsamayang ha ke tsamaye le yena. Lini e kopantshwang le Kingsley e red. Okay, how shebile dilo tse kaofela a ka be a di etsiswa keng? Cheka auswa gae. Nna cheka uswa hae ke nana ke enga. O na le enga. E etswa keng enga e? So enga enana ke nana e etsa mabapi le batswadi ba rona. Okay. Ho boleng wa rona re hotse re hodiswa ke mme. Okay. Re tsamaya re ranta le mme wa rona tse re na le habo rona. Okay. Empa tse o nkekebe ga dikena tsa batswadi hore ba qabantshitswe ke. Okay. Okay. Jemina hore a qetele a dula lena ke ka lebaka la gore mme wa ka o la rata monna o feta ngwana hae. So ngwana sa khopi sekolong bempe ke itlama nna ka yena ke re ke monke ke bone gore o tlo ba jwang. So mme wa hae hangata o tshwenya ka gore Jemina o la mphamisetsa letsoho. And Jemina o a mo waka. So what's a grade mark? No, una etsa grade 9. O tlwelle ba mtibekile sekolong. Ba motibetse. Ba mtibeke. O ile wa leka go bela ko sekolong go lo mmuella gore ba monke gape? Ke la ke lo leka lo mo buella. Principal a re ka behavior ya hae do sa le moholo for a kene sekolo. Betere a ye bo Sedibeng college. A go tswela pele ka sekolo kapa a ye sekolong sa matsogo. O na le how many years? O na le 18 years. Wa jola? O jola yena wane o busy. A hulu ka phone. Ka phone. Wa robala ko gae? Ko hae yena o na go bala. Okay. Mara ntshwana e etsa go kena bsi. Yena Jemina ha ke ne ke dula le yena. Ene le ngwane le ngo rona fihla masiu ke tseba a tswa a ya sekolong. Kanthi ha ye sekolong ke tlo utlwela ka ba khotsi gore ha ya sekolong o ntsa le questioning. So wena ka go imamela ko pelong ko moyeng wa gago o nagana gore rona re tlo thusa jwang?
nna nka kopang thuso ho lona ne ke kgopela thuso ya hore a kgone ho kgutlela sekolong ke nahana hore ntho e tla mkhipang busy ke sekolo le yena mara tlamile a ikemisetse hobane ke la mbotsa hore ho dula hae ho monate na a re ha ho monate so ne ke kgopela fela ke hore a ye sekolong bane sekolo se bohloka ke mbatla ana le future e betere bokamoso bo hantle so akuna malume go hae malume o tema go dula ko Paris o dula ko Paris so ani mbutsi malume gore o etsang Germany ra mo jwetsa le ena o sa hlapile matso jolo ka Pilato even le Paris ya re nka re tsama o lo dula Paris ha ba mdumeli because of behavior ya high obane malume ka ha re la nne ra dula Paris la nna mkhalmela mshapa jwetsa malume ka go tla mtshwarisa so ntata aga wa try kumshapa o Germany ntate wa mo wa thaba le yena cause maybe o thaba go tlo mtshwarisa ka potlo go am abuse ke mo sa tsebi mara o mshapa yena ya mshapa ya lo khutlagetse o ka yena Gemina Gemina o hona ka ntle boteng se ke nana hore o mmitse re bone hore tsa jwang a ke mo nna hangata ne ke mo kgothalletsa hore a khutlele sekolong cause le hore batho ba qetele ba hane le ho dula le yena ke ka lebaka la hore ha ye sekolong asingene phezu kwendaba Gemina, how old are you? 18 years. 18. Wow, sabatle school. What's the problem? After talk over a situation, obviously, do I get the up and down? So I can eat them who a cop and sabo go back. So that's why I'm name post going to Honobo Copand. And it's not like it was a kid dom capoke in. I guess you are. Up and down, yeah. How can you Kimona, now can you small farm, a kitchen chat go like that's why. Change the go because Mama Kamu, Tante Kamu, Mamma. So situation is better. Ahoka etzakhala. Like how can I give you one place? Why you sister? For the Tamajwan. Or in Katabayo. Yeah, you to see Papa go back to do one place. Yeah. Yeah, do the Tamudulisa one place. So that the school. Mara wana auswa watoma wotu tabaye o ging tatabai. A nna ke a thoma ho ya ho utlwa hona jwalo go bothata ba e kore go ya di up and downs go ga se ka khona lo tswela pele sekolong so no ke utlwisisa go batla one place so ke ona ntho e tsang gore o be le enga and beside to look like ke dula ke ya di up and down le ntho tse ngata Wellen almost mo ka ke mthele go ithatela jwala. Okay. Obi a senta twa ka hana taba. Nna ne ke sa di tsebe. Empa ha ne a di hlalosa. Ke la utlwa bohloko go ke taba ya batswadi. So survivor jwa. Ke survivor jwa. Ne ke sa ba chata grant but then no accept. So ntata gao o le wa dula le na go fatshe. Kampe fatshe le. O stout. Na. Yeah. Ke stout ka ba ka la situation. Like ke stout ban ke ketsa. Okay. O fetola batho ba bagolo. Like ba arabisa. Because o le wa botsa maloma gao gore o tla mo tshwaritsa. A tsa ke ka yetsa ntwe. E ga tseng da ga go tseng maloma. Malome wa ka ene le tshogene ke rata go fitla bosibo fela ne. So go fitleng wa ka bosibo mo wa ka nantsa nwa jwala fela. So mo wa ka ntsa bua bore nna ntatwaka o ntsa ga ke ngwana e bontse bo jwalo so ntwe vele be dula indula bohlokwa be ke tsena ke etsa ke mo waka so malome wa ka ba tsena a etsang unshap Because wena ba to shapiwa e seng gore ba to shapiwa situation sa ka se sebina ba ro bethile mmawa like kile ka etsang kala kile ka shapa mwaka no wa shapa mmawa ene le maikutlo like say kids ke kile ka kopa maitshwarelo ho mwaka a bua go vela ene le bo
e ne le pelo e nyanye that's why ke etsa bontho tse jwalo but o ntshwaretse yena judgment ya ka ke a gweba go gweba punishment ya gore o phamisitse mama gao letsogo sekwebo sa ka ke sekwebo seo se tla etsang gore o be ngwanana alright a ke re la e batla thuso yep. sivumeleni ke sisize ngendlela yethu le uNkulunkulu asiphe yona ukuthi sinisize ngayo eSouth Africa kuze niqonde ngene endleleni Mqondisi ngithatha intambo ngizilahlela kuwe so hamba la lekhaya silisizile Jimmy akube njalo ngicela ufake i-tracksuit neteke ntombi ne sizokwazi ukuxoxa language right mina nawe sokuthanda vele mawukwada kanje punishment yokushaya la umzali sikufuna khona ke manje icala lakhe lokushaya umzali yilo leli hlonipha uyihlo nonyoko ma-ori ngifuna usikhawuntele ngo-5 insuku sakho sokuphila emhlabeni zande 1 2 3 funa ukukhipha i-steel pain yabona lokho okuphuzayo 7 siyakukhipha nya yaphuma namhlanje 9 awudini from when 1 akahalenza kusana ntshotse umuntu bakitsupi 3 wena utsupi bakitsupi good girl awunu i-cough syrup akidile 1 aya di steel pen le na ke imakaletse le matekwane ke imakaletse because ke motho lo ntshotse so ha re yena ha dietse ho tseba yena gore why a sa dietse empa nna batho ba ne ba fihla ho nna ba njwetsa gore wa dietsa 2 3 1 to we bullies round number 2 good girl awona uyashintsha namhlanje namhlanje uzalwa kabusha what yeah balance balance left right yamasa so Lisa 90 degrees 90 degrees like a soldier good yes yeah abona manje yeah uzakahle manje uzakahle wokugcina ukhipha izandla emapoketheni yabona le attitude yakho iye ngidina kakhulu khipha izandla emapoketheni asi boss yes that's balancing your stomach good push yes yeah uyaphasa manje isikwebo manje izandla sesiyophela lesikwebo manje sozoba yi-free person yes up and down the pass boss sakanaye good girl good boss sakanaye yes what boss siyajayiva thina yekho ugogo isa masasa wathi usabusa hey shaya perfect boss shaya perfect 5 asiye pass 1 shona pass 5 1 boss 2 3 4 5 ona mina nawe siyezwana push siyezwana mina nawe shofi kolofani sayishofi kolofani sewuyafika sekusele kancane uma ngifike ya umuntu ongenza simenze nje sokugcina angithi awuzwa wena ushaya umuntu okuletha emhlabeni ukukhohlakala okukhulu phambi kobuso benkosi sambe sobabili kumele wena Jameni angifuni isixabane ne angifuni isixabane senza so mlethela boss asimenda woza la sikhulume hane ba re ke exercise ya ntho ya o qetela yo ne ke kgotsofetse but then still ntse re tswella pele sisize sisi yeah le i-opportunity as a once emuntwini re batla o thusa o be ngwana all right you still have a long way to go mo lefatsheng go kopana go ga gao go etsang gore o be le enga o batla o blame batswadi gore ya ketsa so
because of lona bona ba phela bophelo ba bona le wena iketsetse favor o sa etsetsa rona o phele bophelo ba gago bo tla o thabisang ka osane o bone gore o phetse mo lefatsheng so kopa tshwarelo o gago on behalf of gore wena o shapile mama gago a ke re mogolo ko wena ke ausi ke ene o re biditseng bua le ngwana ko geng ke eng o batlang go e bua le ena Jemina ngwaneso nane ke tloge ke kopa o lokollege bophelong ba hao le tsohle tse o bimelang kaofela re batho ba imelwa ga ona motho a sa imelweng kopa wena sa hao gore o ilokolle gore tsohle tsa o di kgone ho lokollela ke sona se nka se tshwene yini wena uthanda ukuthi angasayenzi usisi omncane nna e nka ratang gore a etse kore a hlomphe a tsebe batho ba baholo go matsatsi a ya bophelo a kgone ho eketseha ntho e nkutlwisitseng bohloko haholo ko bona the time a ntsha sello a batla ho lla kore ya mpetsa ka hare ka le hona le nna ke bona gore a ena e se le bohloko ha ile tjena ke mang o rekang dijo mo ntlong mo a rekang dijo ke ntate wa ka ntata gao ke ntata gae nna ke tseba se jwang o itseba e se jwang o itseba e le jwang nna ke tseba ho thwe ntate wa a se ntate wa ka ke tseba tshwetswe ke train ke yona e ke tsebang that's why le nna ke nahana hore that's why ntate wa ka attention ko bana ke ngwana hae and that's why ke sa feel free ha ke le monana ka baka la hona ntho eo so wena o boditswe ke mang gore a se ntata gao dijo tse ke ane swaka go a se ntate o tlisitseng lefatsheng a re ntate wa ka o itse nna ke ngwana hae o tseba yena gore ke ngwana hae kapo jwang hore nna ke qetele ke bua ka taba ya hore papa ka se papa wa hae ke taba e ke utlwileng ho mme wa ka a na e bua ho nna so nna le yena ne re lwana be se ke ntsha lentswe leo mara itse ne ke qetile ho lentsha ka ke tla itshola so wena yo tshwere gampe ntho ya gore a ona ntata gao ene mama gao ke alcoholic re rutise ge ngwana mme ke mo lefatsheng ke ntho tsa lefatshe tsena tse never re di fetole so e ba strong iketsetse wena ke eng se o lakatsang go ba sona in the future sorry ya o batlo ba engwe doctor o batlo ba doctor okay yeah then you need to be strong because tla botila ka batho ba kulang batho ba di stroke o tla botila ka the worst and to be a doctor is not easy you need to be educated mo hae ha ke safe because almost ntate wa ka re dula re qabana so that's why ke sa batle ho dula monana i-attitude mntanami angeke kusizwe yazo sisi and ukuhlonipha kubaluleke kakhulu mntanami kuyokusiza noma uhlala ubona umuntu ongakazi umbone nje mara ngenhlonipho izokusiza leyo nto leyo and nami ngoba ngila hayi ukuthi ngizotshengisa umhlaba wonke ukuthi ngiclever kangakanani ngihlukumeze izingane ini ingoba kusuka la enhlizweni yami nginezinto eziningi engingazenza ezingangisiza but ukuthi sidele izinto zethu size la sizosiza wena sizozama ukuthi sikhulume nawe ngoba mhlawumbe njoba kade ukhuluma manje uthi ubaba akekho empilweni yakhe akanendaba sizomela iside lika baba ukuthi singobaba nathi sinezingane nathi hayi ukuthi nje sibona nje siqhamuke estradini nje kuvele kwathatha uma orange nomqondisi kwathiwa akezela ekhaya no so njoba sila sizokhuluma nawe sibonisane nawe ukhuluma inkinga zakho ipunishment lo angeke ukwenze lutho vele uma ungathanda kodwa ukuthi ubone ukuthi khona ezinye izinto ezibhlungu mawuzenziswa lezi oyizwisa abanye abantu ngoba kubhlungu mangabe ushaya umzali isono lesangeke asingeke size siphele uzothi usukhulela unomuzi wakho kumele ukuthathe something uye emathuneni uyoxolisa ukuthi mama ngakushaya izinto zakho zivalekile impilo leyo umama noma ngabe isidawa noma ngabe yini
okusala umzali wakho wakuletha emhlabeni bekangakabhotha ungabibikho ukuba bekathanda but wakugcina njengentombazane yakhe enhle njengoba umuhle so khuluma nosisi nje zonke izinto nawe ongazithanda uthi mana nani sisi ngiyacela ningenzele kanje sizophila kahle ekhaya khuluma nosisi wakho Motho ko pa tshwara. sorry be sisi Ntho tse di dietse. Nna ka ska ha ke bone a kopa tshwarelo ke bone a kopa ka ska motho a tisitseng hobane o na le bohloko haholo le yena na sa tsebise ana se etsa Sizwile nixolelene. Okay, let's do like this. Hug each other. I need peace. Ayusho pholo ba ka boka ba gaite. Ka kena sekolo ska bana ba bang. Ka ba ntho e batlwang ba yona. Channel 157 one over twin. Hiyo ke leba fethu Motor Love. Wena ubhekelele manje fonela omunye afonele omunye afonele abanye. Nibheke nonke bafethu eyethu le program eyenu le program. Ya bafethu Esketo Professor Chipima Orange